आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहनबदा मरुइबा पाउ क्वाड लीडरसिंगी मिफम याउनबा जापान की नुमित निनी की खोंगचट्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दे थुंख्रे गृह मंत्री अमित शाह न हाइदी बीजेपी न अवांगनुपुक लमदमदा सेंजा थुमजागी थबक मुथतपा ngamle अमसुंग लेबाक सिनबा थुंगना चथरिबा कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव असिदा हौजि फावबदा वैक्सीन असिगी डोज कोटी 139 लाख 19 हेना कापख्रे क्वाड लीडरसिंग की मिफम याउनबा जापान की नुमित निनी की खोंगचट्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दे थुंख्रे प्रधानमंत्री नंगसी जापानीज बिजनेस कम्युनिटी अमसुंग लेबाक अतुदे लेबा भारत मसासिंग उनदुना वरी सानगनी प्रधानमंत्री हयेंग क्वाड लीडरसिंग की मिफम द सरुक यागनी मिफम असिना तोंगान तोंगान पे लेबाक संग भारत का हेन फबा मरी सागनब होनबगी खुदोंग साबा पीरगनी हंतकी क्वाड लीडरसिंग की मिफम असिना मरी रक्सुबा मिफमनी मिफम असिदा इंडो पैसिफिक लमदमदा हेन फबा मरी थंबा कोविड-19 की अमदी हक्सेल की ओइबा हिरम कयादा टेंगबांग पीनबा लमदमसिंग असिगी मियोइसिंग अमगा अमक वाकलोन फोंदोकनबा शिक्षा की फिबम हेन फगतहनबा इंफ्रास्ट्रक्चर निंगथिना सेमगतबा अमदी साइबर सिक्योरिटी की फिबम फगतहनबा याउरी मिफम असिना कोविड अमसुंग कोविड मतुंगदा लेबाकसिंग असिना सेल तुंगी फिबमदा सोक्जिलक्लिबसिंग करमना मेनखटकदगी हाइबगी मतांगदासु कुपना खनगनी क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप की मखादा थाईलैंड अमसुंग कंबोडियादा कोविड वैक्सीन लेमना पीबगी वाफम याउरी प्रधानमंत्री ने जापान दे लेदिंगै मनुंगदा क्वाड लीडरसिंग की मिफम याउबा लाकपा अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन गसु लेबाक अनिगी ओइबा मरी हेना फगतहनबगी मतांगदा वरी सानगनी मिफम लोइरबा तुंगदा प्रधानमंत्री न जापान की प्रधानमंत्री गसु तोंगान उनगनी उनबा अदुदा भारत अमसुंग जापान लेबाक अनिगी मरक्ता मखाताना तेंगबांग पिनबगी वाफम कया खनगनी प्रधानमंत्री न ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री गसु उनगदौरी सेल्टू मंत्री निर्मला सीतारमण हाइदी पेट्रोल अमसुंग डीजल द लौरंबा एक्साइज ड्यूटी हंतहनकीबदगी मियामदा थाउ तांबगी अवाबा खरा मखै कोखनबा ngamle निंगसिंगबा याय हौखिबा नुमित निनी असिदा केंद्र सरकारना पेट्रोल अमसुंग डीजल द लौरंबा एक्साइज ड्यूटी हंतहनकीबनी ट्विटर दा थागतपा वारोल अमदा श्रीमती सीतारमण हाय हौखिबा नवेंबर थादा केंद्र सरकारना पेट्रोल अमसुंग डीजल द लौरंबा एक्साइज ड्यूटी मथंगसिना पेट्रोल दा लुपा मंगा अमसुंग डीजल दा लुपा 10 हंतहनख्रबनी मांगना हाय थाउगी ममल हंतहनबा असिना केंद्र सरकारदा लुपा कोटी कयागी खरस मांगलबसु मियामदा चाउना कानबा पीरे मणिपुर हौजिक फाउबदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज लाख 19,000 सातट मरफु 38 कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोजदा लाख 15,900,938 अमसुंग अनिसुबा डोजदा लाख 12,900,963 अदुगा प्रिकॉशन डोजदा 10,000 चाटुक 63 याउरी राज्य असिदा हौखिबा पुंग 19 दा कोविड की पॉजिटिव केस अमता थेंगनखिते ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी गृह मंत्री अमित शाह न हाइदी बीजेपी न अवांगनुपुक लमदमदा सेंजा थुमजागी थबक मुथतपा ngamle वाफम असि गृह मंत्री न अरुणाचल प्रदेश दा लुपा कोटी 1,140 संगना पाइखटगदबा तोंगान तोंगान बा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट संगी जत्रा हुनबगी थौरमदा फोंदोखिबनी मांगना हाय बीजेपी न शासन तौरकपा सही निपान असिगी मनुंगदा लेबाक असिगी अवांगनुपुक लमदमदा चाउना अहोंगबा पुरकपा ngamle अरुणाचल प्रदेश की लमसाई दंगरांग पांगथोकपा मियाम की मीटिंग अमदा वांगांगबदा श्री अमित शाह न हाय अवांगनुपुक राज्यसिंग असि हानदी लालौबा अमदी तोंगान तोंगानबा समस्यासिंगना थल्लबा लमदम अमनि हायना मियामना लौनरमी अदुबो हौजिकती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा अवांगनुपुक लमदमदा खनबा मीटिंग संगबदगी मियाम की वाखलोन अदु होंखनपा ngamle हौजिकती राज्यसिंग असि लमकोइबा चाखोय थौरांग सेमगत सागतपा अमदी तोंगान तोंगानबा कला संस्कृति की लमदा मियामना मसक खंगबा होरकले लमदम असिदा लालौबगी समस्या चादा 19 की सांगदा हंतहनबा ngamle लेबाक सिनबा थुंगना चथरिबा कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव असिदा हौजिक फावबदा वैक्सीन असिगी डोज कोटी 139 लाख 19 हेना कापख्रे
Haksel Mantralegi Paunhai Garang Kaktada vaccine asigi dose lakh 13,000 hena kaupki. Ngarang leibak asigi oina COVID ke no case 2,263 thengnaki. Haujik leibak asida active case 13,950 lady. Naba parupagi sang sada marputara nipan dasmik tarit mga oiri. Paugi madak thana atenba break ama. Manipur Sarkar na paikhatliba Imphal Ring Road sembada sokadaba Imphal West District ki manung chanba mafam singi oiba public hearing gi matam leple. Ngasi Megi tarik kulumdoi ningthokaba numit Langthabal Mantri Kong Langthabal Kunja Langthabal Lef Mongsangay gi oina Langthabal Lep Mayay Laikai Community Hall da pangthuklagani. Ring Road asina sokhan gadawriba imung manung gi mioi singna hairiba public hearing asida yawranaba Directorate of Environment and Climate Change Manipur na khangalakli. Ngasi phongba pause singi maruiba pausingi damak hauze Maibam Dwijamani leide. Dwijamani. Thagatsari Nolini. Manipur ki singi land law semdoknaba Hill Areas Committee da khangan khre haiba Chief Minister gi wafam. Sahi manga gi manungda Manipur dagi mayai ka ba drug sing mutat pangam legani haiba amati BJP na awang nongpok lamdam dagi corruption mutat pangam le haiba pauna Manipur da ngasi phongba pause singi maruiba pawaina phongnari. Manipur ki border ngakpagi thabak BSF ta sinanaba sarkar na warep laure singi land law semdoknaba Hill Areas Committee da khangan khre haiba paw Chief Minister na phongdokhiba paw narol ge thodangda banner headline toduna phongli thangjing singbu thangting haina maming tholakli basi haurukli ba mirol da samam na ba polakpa yai haiba paw irei bakta ahan headline toduna phongli Government na kobru amasung thangjing singda encroach taunaba honare hairuba Dr. T. Mark Surasanpur Police na saman pibada lakhidre Police station da thomjilakpa sing tear gas kaptuna tankhai khre Dr. T. Mark ki yumda Police Mobile Security Coverage pinaba Ministry of Home Affairs na khangal lakpa leiram le haiba paw huyelan paw da ahan headline toduna phongli CM Biren Delhi da pangthokpa media mahamanthan conclave ta saru yakhre sahi manga asida Manipur dagi mayai ka badrak sing muthat pangam legani haiba Chief Minister na phongdoki ba wafam sanali bakta ahan headline toduna phongli New Delhi da pangthokpa media mahamanthan da CM Biren saru yakhre Manipur gi phajaraba mafam sing yengba laknaba lam koiba singi pungning singsin khre haiba paw Isel Express ta ahan headline toduna phongli BJP na awang no poglamdam dagi corruption muthat pangam le haiba Home Minister Amit Shah na phongdoki ba wafam People's Chronicle da ahan headline toduna phongli pawasi Manipur Mail pona phama masung sangai Express Manipuri tasu ahan headline tawri NSN IMA masung NNPG ge santegi wari lising ani kolumdoi ki Nagaland Mikhal mamang da loisinba ngamloidra haibe ki mipaibo kayamrum leiri haiba paw sangai Express English ta headline toduna phongli India da Omicron gi anoba variant BA4 amasung BA5 sandorakle haiba insa kokna confirm tawre haiba paw Imphal Free Press ta ahan headline toduna phongli PWD na Canada bathabakta sel mangalabra haiba paw pona famda ani sub headline tawri school van amasung bus singna phi hengalakpada miyam awaba mayok nare haiba paw sangai Express English ki ta ahan ani sub headline tawri Awang nopok ta ahan bo oina composite fiber cylinder khaktamak sijinagadaba gas station hangdokra haiba paw Isel Express ta ani suba headline tawri Women street vendors singi phibam phaganhanabagi matangda seminar pangthoke bagi paw pawse Hills Hornbill Express ta ahan headline tawri Senapati Jilla da petrol gi mamal lupa 9 paisa hupuma panaduga diesel gi na lupa 3 paisa manga hanthare haiba paw pawse asigi ahan balamai da phongli All Kasar Road Tongzai Mari Lambi Bo National Highway ki thak to onkhat pinaba Lok Sabha ki MP Dr. Loro S. Phozena Road Transport amasung Highways Mantri Nitin Gadkari da chithi ituna khangan kraiba paw Tamenglong da phongba Ganphu Mail da ahan headline toduna phongli Surasanpur da class 9 tamliba angang ama classmate singna phuboda sathina sokle senaba mahiroi manga juvenile eke makha da phare haiba paw Surasanpur da phongba Masona Thar da ahan headline tawri Nolini Thagatsari Dwijamani. Arubeda maruiba paw amukhana. Quad leaders singi mifam yawnaba Japan gi numit nini ki khongchatta Pradhan Mantri Narendra Modi Japan da thungkre. Griha Mantri Amit Shah na hari BJP na awang nupok damdamda senja thumja gi thabak muthat pangamle. Amachung
Leibak sinba tungna chathariba COVID-19 gi vaccination drive asida hauji phawbada vaccine asigi dose koti 139 lakh 19 hena kaukre. Paulo jare.